دم و بخیر به گدارین عزیز. رادیوی ریاتازا دست برنامه خود جواک و سیاست دکه. برنامه جواک و سیاست یا رادیوی ریاتازا جباجاری موسکوی از بیلاستورکی بخیرات نوید دکم. چاو هم پیت زانن هر دو هفته جاره کی زانیار کارمندن جواکی نویسکار روزنامه‌گر هنرمند و سیاست زن کردی ناسکری دبن میوانی برنامه جواک و سیاست ین کوک 35 دقیقه برسی و پرسید مددن درباره رفش سیاسی و جواکی همو پرچین کردستانی و لجیانی ام پی وی نکو ای جورجی برنامه ما وی بالا و بکشینه گوری دلی وب و برسی و گلک پرسین وبده بدارین دلال درجای دیروک کردای پر زحمت و دشوار دا کرد هزاران کیلومترش کردستانی دور گلک جاران سرگون بونه کوچ کردنه و افجی بویه سدما آوا کردنا گلک ورگین کردی ورگین کردان ین دروای کردستانی کزمان و عرف عدت خواه پاراستنه ایون ارمنستان، گرجستان، روسیا، آذربایجان، ترکمنستان، قرغستان، قازاخستان، یمن، بلوچستان، افغانستان و لبنان. دیاسپورای کردیا کل اروپای پیکاتیه بویارک نویه. اروپای دور 2 میلیون کردنه لی اگر جمهور کردن دروای اروپای دجین ام بحث بینن 6 میلیون زیده تره. ریخستن دموکراتیکین کردان همو ولاتن اروپای وی زانبونی بریار خوددن کلهم بر همو گف و دست لیوردانین هریمی و نامنتوایی هزین خو بکن یک و دناو خدا هواننگیه که ریخستنی بیگ بینن کردن اروپای دوان 20 سالین داوی داب گیشتی جبر سدمین سیاسی کوچ بر بونه دنوانا دا پارک جیش بر سدمین آبوریش بو خبات چونه اروپای تایبت آلمانیایی کردن اروپای نه تنیش 4% کردستانی هاتنه هر وقت دنوان 20 سالین داوی دا شکافکاسیش روسیا و آسیا ناوین جی هاتنه و هجمارو دولتن که کرد جی هاتنه اجدهی زیده تره بشک وان کرمانجا هنکن وان سوران و زازانه هنک مسلمان هنک جی علوی کاکایی و ازیدینه کردن اروپای نه تنی کارکر و بنابرن سدان کرد اکادمیسیان و کارمندن و هر یک کم دو زبانان زانن و داخون گلک جوان بونه هم ولاتین دولتن اروپای خودی دنگ داین و هلبجارتنینه هزک گلک اکتیو و چالاک و خودی سدان کمل سازی و فدراسیونه اگر افهیس او ریخستین کرد دروای ولات بن سیوانه که دا کنفدراسیونه که دا به باهف دکاره گلک تاثیر سر سیاست دولت اروپای برنبری کردستان بکه و رولک مزن بلیزه دکاره پارلمنتویا اروپای دا بجی چند پارلمنتارم بگره و کرد وک نتوک سربخوا و تایبت بین ناسکرن لما پرگرنگی که بریدمه که چوا ما و پیش دا آگادار کرده بو ده سوات 2018 فدراسیون کوملین کرد السوید الاستوگولمی جبو وکرنا ریخستنه که ناوندیش بو کردن همو دنیای جوینه که گرینگ پیکانی جوین بجداری 14 ریخستن دموکراتیکین کردش 8 ولاتن جور به جور هات دارخستن بجدارین جوین بون فدراسیون کوملین کرد السوید فدراسیون کوملین کرد دانمارک کردن یکتی اروپای راوندا کردن نروژ فدراسیون کوملین کرد فینلاند هفکار جواتا کرد آلمانیا کمکار یکتی اروپای فدراسیون کرد روسیه هوالتی یکتی جوان دموکرات روجاوا فدراسیون کرد قازاخستان فدراسیون کرد قرغستانی جوین بریار دا که حاضریا جوینه که برفلتر سالوگر ریفرندوم دیروکی یا کردستان باشور 25 ایلون دال بروکسل پیک بینه لی بری ویجش دست پیکا مها تباخیل موسکوی کنفرانسا کنگریا دیاسپورایین کردان یا نامنتوی جوینا دیاسپورایین کرد تایبت ین سویتا بری هروا با مدابونا سروکین دیاسپورایین کردن اروپای چه بو پشتی پیکانینا آمده کرین پیویس دیاسپورای اروپای و سویتا بری دا جوینا برفلکو 25 ایلونا ای سال دا بروکسل دا پیک ریخستن سیویلیین کردن اروپای و سویتا بری ایجار ایدیب فرمی به ناوی فدراسیون نامنتوی یا جواکا کرد هات damezirandin کنفرانسی دا بجدارین کوما خباتی پروژه قانوننامه ریخستنا پاشدمی آمده کرن و هات بریار کرنه وک بنگه مدل یکتی اروپای بکار بینن بگمون افیزه که گرینگه و پوتنسیال که مزند وی قناخی دا لما جيت سردمامايا نهادا هين زيدا تر بيوستيا اورغانيزاسيون كواك فيدراسيون نامنتوي يا جواكا كارتابو جبو كل بنبونا كي نوفندي دا سازي و رخزن كردان بگينهف جبو خباتا كي كورديناسيون دا و كردان دا قوي كرنا تكلين كردان جبو پشكريا تفكيرا كرد يا نتويرا جبو خبات دبلوماتيك جبو لسر كرد و كردستاني بلاف كرنا آقايان همو ولاتين جياني و هفدن هلبت قدرين عزيز افقاوك ديروكيه و يا اساس افقا ماف هیوی خیال و آرمانجین جواکا کرد کش آلی سردستان و حاطبون بپیکرن و نهاجی بردوام بین پاراستن.
فدراسیونا ناونتوی سر پرینسیپین دموکراتیک کاری خود ماشینه او دخوازه پرسا کرد رول خو بلیزه اوش بو جارسریا پرسگریکا کرد هر چهار پرچند پروژه که دنیا پیش خو که افجی باندور الدولت مروا یکتی اروپای بکه فدراسیونا ناونتوی یا جواکا کرد ریخستنک سیویل او جواکیه تا آوایی گریدای تا پارتین سیاسی او دزگین اولی او ایدئولوژی اینینه Guhdarên hêja îrojî Civak û Sîyaset çarçovaya Bernameya derbarê Diyasporaya Kurd nêt û armanca damezirandina Federasyona Navnetewî ya Civaka Kurd derheqa plan û proje xebat û çalakîyên wê saziyê dike mijar û babetên xwe. Radyoya Riataza muxdariya van 4-5 mehan ji bo standina agudarîn zêde gel hemû serokên van komele û rêxistinan ku Federasyona Navnetewî da cê xwe girtine got û bêjan dike. Berî vê mêvanên Civak û Sîyaset bûn serokê Federasyonen Komeleyên Kurd li Swedê, Fînlandê, Danmarkê, Hollande, Almanyayê, Benelux, Norwej, Rûsyayê, Qazaxstanê. Vê carî Bernameya Civak û Sîyaset ji bo zêdetir zelalkirina van pirsan û mijarên din yên rojane mêvandariya heqûqnas Karbdestê Parlamentoya Evropayê serokê Federasyona Kurdên Almanyayê Brêz Qehreman Evsen kir. Berî destpêka hevpêvî name ez ê bi Kurdî nasiya bidim jî nenîgariya mêvanê Bernameyê. Qehreman Evsen 16 Şubat 1979 li bajarê Hezek ya navçeya Botan Bakurê Kurdistanê ji bûye. Sala 1999 dibistana Almanyayê baçxî temam kir. Sala 1999 hettanî 2000 Amerîka gel xurt û zarokan karê sîvîl dikir. Salên 2000 hettanî 2050 Avropa û Navnetewî zankoyên Augsburg ya Almanyê û Jenêvê ya Swîsrê xwendina bilind ya heqûqnasiyê destanî. 2005 حتی 2007 آلمانی کاری پارێزەری dikir. Salên 2007 حتی 2009 li ser wergerandina li konferansa zimanê Almanî, İngilîzî, Fransî, İspanî û Tirkî li zankoya Mainz, Almanya û zankoya Katolîk Parîs, Fransa xwendina bilind ya masterstand. Salên 2009-2011 Wezareta Finansî ya Almanî kar dikir. Ji sala 2011 heta 2013 li ser têza master ser stratejiyên ragiyandina rêxistinên devletî li zankoya Sorbonê Parîs, Fransa xwendina xwe temam kir. 2013 حتی 2017 شێڤرمێندی Komisyona Avropa li ser pêvendîn ticarî naber yektiya Avropa û devletên cîhanê li Brukselê bû. Sala 2017 heta niha şêvremendê Parlamentoya Evropayê li ser mijara bazirganî û alîkariya Avropa ji bo devletên feqîr. Qehreman Evsen herva bi karê civakiyê ve jê biginî mijûl dibe. Evî sala 2015 Almanyê komele heqûqnasên Kurd damezirand û bû serokê wê yekem. Sala 2016 komele Civaka Kurd û Avropî ava kir û heta niha serokê wê civakiyê. 2017 inisiyatorê avakirina Konfederasyonê Kurdên Cîhanê bû. Herva 2018 Federasyona Kurdên Almanyayê ava kir û wek serokê yekem yê vê saziyê hat bijartin. Qehreman Evsen zevicê diqî zêdbî hene wê demê gel malbeta xwe li Bêlcîka dijî. Brêz Qehreman ra stûdya Radyoya Riataza li bajarê Brukselê ya Bêlcîkayê ra em radyo telefonê hatin girêdan. دمت بخیر به برێز قەیرەمان. Ez berî te spas dikim ji bo derfeta hevpêvînê û destpêkê da cenabê te ji bo bijartina sercî Serokê Federasyona Kurdên Almanyayê pîroz dikim û serkeftina te dixwazim. Spas dikim û demata wî bixîr. Cenabê te Karbdestê Parlamentoya Evropayê, Serokê Komele Civaka Kurd ya Evropayê û herva Serokê Federasyona Komeleyên Kurdên Almanyayê ji bo Kurdekî giringiya postê te ser kardekî çi ye li welatekî mîna Bêlcîka? Xweşbela ez vir Parlamentoya Avropa ez şêwirmendiyê dikim. Şêwirmendiyê ji bo parlamenterê Yekî Ewropî ku ji 28 devleta vir nûnerê xwedişîn û bi taybetî yani li aliyê bazirganî yani ticaretê de Belê. Yekî Avropa mikarê ticaretê dike temamiya cîhanê ji bo ku fayda bigê hem devletên Ewropî û hem yekî devletên cîhanê derindî. Belê. Ji alî ve gelekî çalakî peyman têne imzêkirin û ev jî bilire ez şêwirmendim ve Diyasporayê
يعني بما كسمورم ورئيس رئيس بود parlamenter çava bir yere havası. Gelek spas اتکاری مرا بحثا کارو خبات فدراسیون کردن آلمانی و آرمانجی وی بکی را دیگه دارید مرا. راستی آلمانیا yani ben yetki zane, navazi zane belki bu şaka geleki mazan Kurd dördücü. Milyonu bu belki hatta milyonu konu Kurd hana tamamya yani hereme Kurdistan. Bece Bakur, Başu, Rojaval her biri her biri Kurd hana. Hatta naha seri kısmına ka ku sevgili abi. Hamu Kurdan ki ben kemaleki de hatta naha ne bu? Abi havlu ben yani hamuri kısmına komela em mali Kurdan bugüne her yani bu نافتما کردان بوی کلتور و جامعه کردی بوی انتگراسیون ملت کرد دولت آلمانیا هم کار بکن. من نگذاری پارتین سیاسینا کردستانی پاردینن و هم کویانی هم کار بکن. یعنی با اریم جواکا سویران کار بکن. هم نبودن اریم سیاست وجودانی یا پارتین سیاسی. رفت دیاسپورای آلمانیا یا کرد چاوی بیوندی کرد و آلمانیان سرکیجان آستیه. یعنی بجم نابرا کرد آن بجم ریخسنه کرد و دولت آلمان راستی پروگرام هایی موضوع اوام کو کرد این کریمینالیزه کردن یعنی کنگی کو سال نوکیان دا نو خصوصی تو پارتیا کارکرم کردستان حتی قدخای کردن یدی بو همون چالکی ریخسنه کرد و داره آختنگ چه بون سیاسی مادی دیپلماسی دا یعنی گلکی زحمت وقتی کرد کی به ناسنما کرد کاری کرده که بلکه دولت مجلینا میکرد دولیا دیپلماسی دولت انجام کار بکه آلیوزا بشینن حکومت آلمان و دیخصنه سویل مهمن گلکی کار بکن و کوکارم سر بکنن نکوتن ام بیشن پروگرام هایی موضوع اول کو دولت آلمان هنج ورنا بکن لوک خطری که موضوع اینها دولت آلمان خودها رینا بین کو یعنی رخصنه کرد کار پیش بهرن ام جی مجبور بیم یعنی ام 24 ساعت هم کار بکن ام اتفاقا که خورد پیش بکن یقول کو راستی هم کار بن داوید هنه که ام تشنا ام تفایدان بسنج بوین نتیحاول بوی جواکا بین آلمانیا و کردستان. بریس قهرمان بری چنده که بری وی فدراسیون نامنتوی جواکا کرد هات اساس کردن و جناب تدکاره به جواکی هون گیشتن آرمانجا خواه و لگوری تا چه در فت دیاسپورای نو هنه گلو؟ اف inisiativa ku diaspora Avrupa cihane خدمتا کردی عوابکن بری سال دیگه حتی تحقیقه و آرمانجا ما امان چها مناتا یعنی یا تاریخ ارمنیا دیاسپورا ارمنیا در فتا فایده بگیرن که عوابکن و خوبگیرن عالم دلتا هم هیوینا یعنی که امریکا هم بیشتر پوزیشن ما استراتژیک دارن مهم یک روسیه و آلمانیا بین فرانسه انگلیس و اسکاندیناوی هم وی کارم بین دیگران خواهد حکومتی روانه هم کارم بکن فایده جبوی یعنی آواکیده دولت کرد راستی آرمانجا من هر نظام الان چهار کارم آلیکار بین جبوی دزگاه ریخستن و حکومت هم یک کردستان و زوج داوید آرمانجا من داوی اول کار کردستان سربخوا آواکیده. بریس قهرمان هلبت جی کیف خوشی و جی شاینازی که کمله و فدراسیون کردن آوروپایی و یا سوویتا برید بن سیوان پلاتفورم و مکانیزمی که بش ارگانیزاسیونه که ناوندی به ناوی فدراسیون نامنتوی جواکا کرد هاتد با هف و هیزا خاکرن یک هلبت جی افگاوه که دیروکی فکرامن وروشون دا ریو در بو پرینسیپ خبات خواه هونی چاوا کوردینه بکن یعنی هیویدارم افهرتش سرکاغذی نمینه بس راستی یعنی حوالی ما کوبیل کاری نشینه ده سال تجربه و کار ریختنی رها یعنی سلوکی فدراسیونا ناوکه مثلا سلوکی فدراسیونا سویدی حوالی من روسیا یونانیه پروفسور کیمیاز آخرجان دانمارکا حوالی ولات یعنی فینلاندیا مشتکاری چیکانی همون شخصیت بین ناسکرین جواکا کوریدا و کلکی کار پیروزی کردن حکنها و بارم کن هورام هم اتفاق تخورد کن و بگم همون فایده بگن یعنی تشتین ولی امبیشن نیریمین دیدار دهنا
يعني tabii bizim her seçeneği mücadele yani var hem bunu var yani peşamada hafti mi peşamada mi var onu çağırsa bir gün azı var ama ne azrafı azgara kadar ki biroti gelek ne var Evcara yekemîn Federasyona Navnetewî tarîçê bûye rastî jî ve pêş da jî got wekî Diyaspora Ermeniyan giştine hêlanê çawa bilind û bi rastî jî piştî cihû Ermeniyan Kurd li gorî nüfusê yek ji mezintirîn diyasporayên ciyanê ne û lê çima Diyasporayên Kurdan vek Diyaspora Ermeniyan û cihan ku bandorê wan mezin el ser devletên ciyanê negîştine vê astê. yani Federasyona یک جوان اوا کو وکملتی کورد نه demek ki yuva diasporaydır. Yani tariha diaspora kurdi hem bejin yani ikinci de beri dışa sala devletin Sovyet'a beri yani destekli. Beli. Taybati yani Kurdîmen ildi yani böyle çun koçlar bu hatta Ermenistan'ın derketten şunun Rûsyayê Georgia ve devlete beraber. Vajî kare ve meşan rastı geleki serkefî meşan arê hunere diplomatik siyasete de geleki şey baş yani beyanı bu serbilende de yani bejin Livan derefî mesela değil Avrupa beja çünkü sala yani tariha mehe geleki yani kina Kima yani lama jere zaman lazım yani Beli zaman ferden sisteme ferden havalan çıktı jere zaman lazım yani Kurdistan ne tane yani Jedi bejin devleti gitene ya yani Kurdistan'ın çar devleta beş devleta hatiyet askere tabi beştir yani cümle hele ku nafazı ku yani Kurd hakkı dinle var cümle مخاطر يعني كيف هيزن أرجع جملة زحمات هم قريبا وقتها جهوا وألمانيا بولي قابل مازن باوجه ليه غير دم لازم الموارد قريبا دي دم جزازنا Pêvajoya întegrasyona Kurdên li Diyasporayê de jî taybet Almanyayê di çawa dinirxîn yanî bi nêrîna cenabê te întegrasyon dikare Kurdîtiyê bikuje. Ez dibêjim wale divê yani karî Diyasporayê zehmeta ku para gerek cezat yani kaza. Ez dibêjim yani bu nêrînamên bin xatinekî yani ev karî defedik ne kapsevek yani hem daha ne ki yani zêde bürokratik çedik ku yani benim ama ku هردو ببینن هردو ناز بکن هردو آرمانجی ما داخل ما عالی کشتن و تشکر مهم یعنی که امدیات برای کن امریکان çalakîyên بکن لعین دمیدا یعنی هر مهمه کل کردستان جی وقدری در جهه وزارت یعنی آباد بده کوکاره به جمره آلیکار به دستی که در وقت چهارتین بالا پیشی که کم دست بکن کافی جمره آلیکاری لازمه که ام خورد بین ام کارم پروژه خواهی ام آباد بکن ام یکی Avrupa, yeki devletten, Türkiye'nin alikarlı ve medya yapar serfası diyefa termini kabul Beli. Dividarım bu hükümete Nual Kurdistan'ı hatta vakirin yani ruhlarca mazlum bedene diasporayı bu potansiyel diasporayı geleki mazluna Kurdistan geleki fayda mazlum verirsin. Bris Qehreman ayane wekî problema herî mezin ya Kurdên ku Diyasporayê dijîn zimane û ji ber asîmîlasyonê her diçe hejmara Kurd axev kêm dibe. Her wisa jiyana kulturî ya Kurdî ji her diçe rengê xwe taybetmendiya xwe digihêze. Ev yek ji mezintirîn problem û zehmetîn jiyana Diyasporayê ne. Ji bo ku zarokê Kurd zimanê dê biaxivin û fêrî xwandin û nivîsandina zimanê Kurdî bikin, Federasyona Komeleyên Kurd li Diyaspora bi taybet Federasyona Komeleyên Kurd Almanyayê çi dike û dê çi bike? Rastî ev yani mesela zaman asfinasyonu ev yekvan tezkirkin herî madana. Beli. Evras yani hokima Cuman darot zamanı xwe bir dikin ancak fêr nabin der ku dereka ku der çabe mîne. Yani em Almanya zanim yani konkret em konferansa haşiki beri çend roja. Beli. Herî mazin avu ku em dersa Kurdî yani em sekinen. Rastî me demek nezik ki yani tekiliya digel hükümeta ya Almanya ya federal ya hükümeti bir herî yani bu ancaki em tahadıken ku dersin Kurdî bibin resmi fermi le bejin mektebên dibistanê Almanya'da. Ev mavûyê penabere heye. Zamanê Türkî heye, zamanê Arabî heye û zamanê çar yani Farsî heye. Kurdî ew dihe lê kêma pêwîst e ku tabi em yani mamoste jî em kararda yani mamosteyên jî hene ku karib dersi bidin. Komeleka me yan nivîskarên Kurd heye yani tabi bêtir endamya hene nivîskarên gelekî hatin kirin. Dividarım ku em wana encumena em bêjin êzîdiyê yekul Almanya ew jî war jî ew jî Federasyona Kurd heye em hevkarin hevra em ser vê xala zamanê Kurdiyan bişekinin û em alîkariyê devleta Alman bixwazin. û ev li asta Federasyona yani bêjin
اصلا کنفدراسیون نژی نهایت ام بیتر سرمایه کردن فکرم. برز قهرمان رولا دیاسپورا کردن جیانید پیشروش کردستانی دا چاوان بفکرته گلودکاره رولک باندورید پرچین دنین کردستانی به او افده بکاره به بادور دولت و نروا یکتی اروپایی بکه. از ویژن یعنی هدی یعنی کو ام کار بن خو باش ارگانیزه بکن. ایدار کو جواکا سیویل اروپا جدایی آگین سیویله. ام بدای آزادن ام جدایی هنگانا و ام کارن آزاد رامانا ها بکی خواهدین زمان و دیاسپورای کردی هر بگیم هر پنج پارچه بگین هر لیکو کردستان مثلا بربطین هر که یک کردستان باشور دشید نکارن یعنی ناچن با کرد مینن روجاوا مینن بله دیاسپورای حمود بگین هر ام انتگراسیون ناف هر چیز ام هر چیز دیگه ام کارم یعنی تفاهم کی ممکن ام کارم راستی بن ترکا جلکی سالم نظرا بیشتر حکومت کردستان نظرا جماعت کردستان و دولت اروپایی دیاسپورا دولت کامیابی. بله. یعنی از جلکی شامل راجع جلکی در سطح کابل شده. گوری جناب ته پیشکتن برچاب و پروبلمی هری مزن یا کردن کرد دیاسپورا دژین چه نگلو؟ يعني بجم بشاكو يعني ارمانجي ما بيجي يخصني كنا هاي بساني بفكر يبوي فيزيون يبوي ايديولوجي كثير بروبلم معنيه يعني يقام ظالم كردستاني بفكر يبوي كردستان تعرض بكي بروبلم ما يعني ايديولوجي من اول باشا بروبلم كان موضوع اول مخاطن يعني جوانا خوتي خواهي ام بكر زيدا اكتيف في كاردا ده يعني بيتر خور ده يعني جيران بيتر بدن في كاردا خصمي ده فدراسيون بن كوميلا بن ده فضلا جلكي مظن بواجهه لاجي جانا جبال شدنين هي تكنيك ده زمان يعني خور كان بيجن المانيا مظن بنا الماني داخلين دي مظن وثاني جايبونا وكوري كان داخلين كومونيكاسيون يعني نعم زحمه ده بله يعني ده مثلا زمان ده ولا شارع تركين غير كده كونغارن بيتر خورتاج بيجينا هو يعني مثلا هيل خورت شاك ام كل يجمع خورتا يعني بقول هوندا لكن ما هوندا لكن كيجي انا كي او يعني ما يقول حسن اللي هي جوان بين ام وهوندا لكن بلا يعني بلا المان بلا فنلندي بلا بلجيكي بلا نفس ما خالص كردشي تشوا تغميدكي افتندنسيا هي قالوا جواني ما خددنا برخوندني آدم آیکو یعنی خواندن بکن همو هر نافتی بلند پیش بکردن هم خوششخصی هم دی مالباتی خواه هم دی حوالی خواه و هم یعنی ملتی خواه یعنی هم نخواهدم هر این موضوع اوا و هم یعنی بلدی رو رجلی دیگه یعنی راست استر یعنی دیشون مکتر بلند بیتر خورتی ما دیشون مکتر بلند مقابل هی یعنی هی گله کنه نعنوی عصی اولی باید کو ریخصنه ما حتی نها دولت پیش منینه کو کاری با علی کرده و دولتا مثلا آلمانیا بحن دولتا آلمان جی خدا دیگه مثلا کو يعني ما حاضركو problem نظرة يعني دراسة ألمان وتيجي لشيء وأقول دمينة أمريكا يعني كذا خا أمريكاني بدنا خورتا ترى أمريكا كي بيتر يعني كوبراسيون خا خورتا بكين نحو دراسة أوروبية يعني دولتين سويتا بري أمكان يعني problem يعني بيتر جوانا اللي بفكرين بوكو أو هم يعني تابي مثلا أو يعني بيتش بوي كاريرا خا بله يعني بو بيجي راسي خصين فدراسيون كونفدراسيون جلسي ومهمه سپاس چند پرسیمن هنه درباره رفش سیاسی کردستانی بنیرینا جنابی ته هیزن سیاسیین کردن روجاوای چما یکتی آوانت نه او چه آستنگل پیشوی یک ریزی هنه او باشترین جاره سریج بو روجاوای کردستانی تا چه دبینی؟ راستی زنه شکل از میلم ده حزبی مین سیاسی تابت خواهدن که خوب دبرن يعني باندران هذه سر هريمه وكا يعني هندي اشخاص يعني كردشين يقول يعني بلاد بكين شيء يعني تشكل جايبه بيصير هندي تفش هر كي طبي يقولي هندي خا جوز برلنديا هندي خا يعني صار بكين بلاد يعني مصابين بلاد يعني فيجناش يعني شو هل مهم امنابيشن بلا حزب ا ب وجا بلا يعني اوسع يعني ناب يعني بلاد امجلك بلاد في الدولة من ولما هنا تاريخها ما هي دي يعني مهمة في فيستا شوانا نزلوا في أوروبا تاريخها ببينات بذي اتفاقات شيء بذي النظر أبان تنظيم سياسي يعني أو يعني زي بيجنامع أو يعني غالبا يعني اتفاق ما بين يعني بين حزب سياسي قارب دي من يبي قارب يعني أو يعني بلاد اللي كده خطوط غير بعض من أوروبا كردستان بس يبقى وقوتي مايك وجهاتي ديالك يقارن تيجت كذا يعني مقابل شخص
سیدی پارتیمه سیاسی هدفی او قضی یعنی نباشی هنا يعني رينا بهدف يعني دولت پیجا بکنه و حریم پیجا بکنه او پروگرام بودنا از منم يعني رونا ما يعني پروژه او ده يعني بیش وقتی که بودن وقت سوئیسرا مدلات سوئیسرا نابر يعني جواکا کردیده ام دانوستان الحموان بکن ام بدون آلیسال که کاری در ماسه کیرونه دانوستان بودن چهار دایبن problemi ne yapmadan جوری راکن یعنی ام روزی هم کارن دیبله وقت دیاسپورا کن پروسه سیاسی یا هریم کردستانی او گاوین پیکانی نکمتا نو یا هریم تا چوا درخینی پارتی دموکرات کردستانی دی بربشیر خو جبو پست سروک هریم کردستانی سرک وزیر هریم کردستانی دیار کرد جمعه نمیدونم که جان پارتی تلویزیونی دیگه یعنی هم مهم اول که کردستان به فکره یعنی ما فدراسیون کردان یعنی دو پاریزه یعنی هری مهم واقعا من گویی یعنی کشک و سیگنال باج مراتین پیام باج مراتین اول که حتی نه همو نبین سیاسی که یعنی فایده کشک و زنی پیامی کن باج که نه اول حتی نه همو نبین سیاسی یعنی یکو گرینگ مهم همو پبرکار دیکن بو آباد کردن حکومت هرمی یعنی ویبری چقدر بهتر پارتی نیه هرمی کاربن یعنی حکومت دخابی دینه از جمهوری اسلامی کردستان یعنی باشه و مهمه یعنی بیاری بینها یعنی از هیچ دارم لی طبیعی حتی خلاص نباید دانستاندن حتی چند هفته دوام میکن لی حتی نه یعنی باش بینن یکم بیشی پارلمانت جو کو بیشتر اکتیو بویا و پارلمانت نه دست کاری کنه بله بلیاره مهم یکو جبوی هرمی جبوی کوی ملتی کردستان بیشین بلا پارلمانت دربار بودن بلا پارلمان خود و بلا پارلمان تکلیه خواهی بله کاری خوش بمشینه که اروپا بله چه تی بیراته که اینگه جیان پشگری نداره رفرندوم هریم کردستانی و درباره 16 جوتمه ملت کرد لمبری دایش هوف بدل مزندان که قهرمان روزلات ناوین کرد همو درجان دا خودان رولا که سرکن و دبی چه بکرن واکی کردن عراق ایرانی ترکیه سوری بگیجن مافی خواهین روای من پرس مفهمك يعني سعر مجارة يعني يا اكتوبر تربجة يعني ديش هتكلم دوباره بكم كاندي كو صدام حسين هات خواري اتفاقا كردان همو قالبهم يعني باندورا كان مازن حکومتا یا مرکزی بله راسته بله اینگی تبیرامن وزیر کار دربا هوشیار زبالی بود یعنی یلی که مهم بود لی پیشتی رفراندی دا هات خویار کرین که اتفاق نما با مخابن اتفاق نما بود دیگه یعنی پارتی سیاسی حاول بدن یعنی باشون کردستان حاول بدن که دیس اتفاقا خوشه بکن و که اتفاق بون هم کارم شخورا اتفاق راسته هم جی لبغدای و هم جی هریگ دین کل کرد جین یعنی ترکیه به ایران به کارن باندورا کا بان بکن جبول مافین روا و تلوکت ازوتی کردان یا ریما کردستان عراق جبول همه کردانی سمبولیکه و گلی که میما و در اتفاق به جمال همه راجعی توافق هم دیاسپورای و هم جی هرم دین کردستان بریس قهرمان ده هفته مایه ام به پیل سالانو بکن بنیرین جنابی ته سال 2018 چوا بوش بو گلمه و چه هیوین ته هنت سال 2019 دا نیرین و پیشنیارین تش بو کردن دیاسپورای دیسا چنگ راستی از گلی که دیدی که کدومک نزیکا حکومتا هرمی وری آواکرین دزگه که یعنی رسمی وزارت به تشن هبن یعنی رسمی و کاربن لکردستان بوی دیاسپورای کار بکن مهمه بله عالی کردستان فا و ملدی اجی دیاسپورا جی دیدارم کو کمال دزگه رئیس فدراسیون همو دولتین اروپی سوویتا بری دولتین عرب و امریکا با کورد همو جی یعنی خانگی که ما بکن اینیشیاتیو بکن تبلیغ کار بکن بوی کو ام یعنی ام خاطر عالی کار مش بوی ملتی خوا و ام هبر کار نتیجه بکن ام اتفاق کردستان بقاضن ایدن سیاسی عین اتفاقی دیاسپورا اشغال به این هبرن ام باندورا کا باش ام سر کردستان کار بکن و سر حکومتین یل دیاسپورا گلک سپاسیت دکم بریس قهرمانش بو برتربونا جنابیته برنامه جواک و سیاست دا اجبر وی خبات و هیجا از جاردن سپاسیت و همو اندامی فدراسیون دیاسپورا کردن آلمانیا دکم جوارا سرکفتن مزند خوازم گلک سپاس که ادلا اشتراجی سپاس راستی از چند سالات کاری که گلکی باش و هیجا دکی یعنی ویراجی از پیروز دکیم و زمیدارم یعنی تکلیه بدن هم رابی کارخان دومنه گلک سپاس دارم سلام این حتی گرجستان
گدارین عزیز برنامه جواک و سیاست یا رادیو ریاتازا کاری خواه ایرانی تمام کرد. میوانی برنامه حقوقناس کاردست پارلمانتوی اروپایی سروک فدراسیون کردن آلمانی هر و اندام فدراسیون نامنتوی یا جواکا کرد قهرمان افسن بود. بریس قهرمان افسنش بجاری بروکسلی یا بلژیکای سر خط تلفنی بود. آمده کار او ربرا برنامه بیلاس ترکیه هنجی گدارین دلال تا برنامه کدن او میوانه کدن بمینن دو خیر و خوشیده.